Šta žele mladi u Crnoj Gori? Kakve su njihove aspiracije? Sa kojim se izazovima susreću? Ne želeći da pretpostavljaju odgovore na ova pitanja, agencije Ujedinjenih nacija su 2013. godine sprovele istraživanje o mladima u okviru programa Ujedinjenih nacija za osnaživanje mladih u oblastima zapošljavanja i participacije sa fokusom na sjever zemlje. Istraživanje je pokazalo da više od 43% mladih smatra da su lične veze i poznanstva od presudne važnosti prilikom zapošljavanja. Mladi nisu zadovoljni podrškom koju dobijaju od institucija i nedovoljno su informisani o postojećim programima za zapošljavanje, pokazali su nalazi. Trećina mladih razmišlja o pokretanju svog biznisa, ali svega 4% njih preduzima konkretne korake. Ipak, 90% mladih reklo je da bi željelo da se pita i učestvuje u donošenju odluka i unapređenju svojih sredina. U namjeri da objedine energiju mladih na sjeveru, Sistem Ujedinjenih nacija u zemlji i Uprava za mlade i sport i Ministarstvo prosvjete pokrenuli su inicijativu Sebi želim, kako bi okupili mlade sa sjevera i pomogli im da prepoznaju svoje potencijale kao i načine za ostvarivanje sopstvenih aspiracija. Energija mladih sa sjevera slila se u 3 grada – Berane, Bijelo Polje i Pljevlja. Motivacioni događaji u tim gradovima okupili su mlade iz 9 gradova sa sjevera zemlje, na kojima su mladi, proaktivni ljudi govorili o svojim iskustvima i uspjesima u namjeri da podstaknu vršnjake da rade na sebi, na ostvarivanju sopstvenih aspiracija, kao i na stvaranju prilika koje im nedostaju. I šta zapravo svi mi mladi zapravo čekamo da bismo pokrenuli nešto što želimo da pokrenemo? Mladi ljudi trebaju da pokrenu svoj biznis, ali za taj biznis im je potrebno znanje. Ja sam jedan od ljudi koji nije želio da čeka i nije želio da bude od onih koji cijelu sedmicu čekaju u petak, cijele godine ljeto i cijelog života sreću. Sve što vidim da me na neki način interesuje, da može da bude korisno, ja se prosto prijavim i uključim. Pčelarstvo sam počeo da se bavim prije 10 godina. Imao sam svega 10 godina. Osnovao sam Mozilla zajednicu Crne Gore i postao Mozilla predstavnik Crne Gore. Znači nije više pitanje šta vi studirate, čime se vi bavite, da li je to zaista karijera koju vi 100% želite, već prosto kakvi su vaši svakodnevni dani. Motivacioni događaji u okviru inicijative Sebi želim predstavljaju pionirski koncept objedinjavanja energije mladih u Crnoj Gori. Slušajući inspirativna iskustva vršnjaka koji su ostvarili svoje aspiracije, mladi sa sjevera upoznali su se sa brojnim mogućnostima za ostvarivanje sopstvenih ciljeva. Danas su me ljudi ubjedili da mogu da budem bolji. Veliki poticaj za nas mlade koji želimo neku bolju budućnost. Ja dolazim iz jednog jako malog grada na sjeveru Crne Gore, tako da u svakom slučaju mnogo je poticajno čuti kad neko ko nam je makar blizak po tome što isto tako dolazi iz nekog grada blizu nas, govori o tome kako ipak uspio i kako je prebrodio sve te neke prepreke koje su mu se našle na putu ka uspjehu. Iskustva koje sam čuo postakla su me da idem naprijed, da radim, da učim i da stvaram nešto bolje. Pored motivacionih govora mladih koji su ostvarili uspjeh, učesnici su imali priliku i da se povežu sa lokalnim i nacionalnim institucijama i organizacijama i da saznaju više o programima i servisima za podršku mladima pri zapošljavanju, preduzetništvu i aktivizmu. Mladi su također imali i priliku da na tabli želja ispišu svoje aspiracije i snove, kao i da se prijave za ljetni kamp koji će biti organizovan u avgustu. U okviru motivacionih događaja organizovane su i radionice za mlade, gdje su imali priliku da razmišljaju i govore o svojim aspiracijama i načinima za njihovo ostvarivanje. Inicijativom Sebi želim smo htjeli da podržimo mlade da razmišljaju malo drugačije od ustaljenog načina razmišljanja svoje budućnosti. Ovo je bila prilika da zaista čujemo mlade ljude i da vidimo šta u stvari žele za sebe i kako možemo da im pomognemo da to i ostvare. Mislim da je ovo po prvi put da se dešava u Crnoj Gori da neko mlade ljude zaista pita šta želite. Preko 250 mladih ljudi sa sjevera je pokazalo da želi, da može i da je spremno da radi na ostvarenju svojih snova i na doprinosu zajednicama u kojima žive. Mi smo tu sa ovom inicijativom i sa svim narednim programima, sa svim našim partnerima, kojih će, nadamo se, biti sve više i više, da pomognemo mladima, da ih podržimo u ostvarivanju njihovih aspiracija. Nakon serijala motivacionih događaja, u okviru inicijative Sebi želim, krajem avgusta će biti organizovan kamp za mlade na sjeveru Crne Gore,
koji će učesnicima ponuditi vještine, znanja i informacije koje su im potrebne za zapošljavanje, pokretanje svog biznisa, kao i za aktivizam i učešće u donošenju odluka. Inicijativom je predviđena i mentorska podrška mladima koja će im pomoći da realizuju svoje planove i ideje koje razviju u toku kampa. Sve u cilju pružanja podrške mladima, jedinstvenom kapitalu koje jedno društvo ima. Moj san je da učestvujem, ako ne i da postičem mlade da slijede svoje snove. Mladima bih preporučio da ne čekaju ni danas ni sutra da krenu da rade. Moj san je da jednog dana postanem jedan od najboljih svjetskih filmskih producenata. Najveći izazov je nerazumijevanje okoline i društva u kojem živim. Svim institucijama koje se bave mladima, prije svega bih poručio da uključe mlade u izgradnju svojih programa, kao i da ih direktno uključe u svoj rad. Trudim se da blog koji sam osnovala vodim što urednije i da sve te poruke koje napišem u njemu zaista dopru do ljudi koji čitaju. Pokušavam da utičem na sebe i ljude oko sebe i naglašavam da ako nam je nešto nepoznato i strano, ne znači da je strašno i zanemarljivo. Institucijama bih poručio da treba što više da rade sa mladima, a prije svega na sticanju njihovih znanja i vještina. Poruka institucijama jeste ta da trebate da obezbijedite mladima da mogu da započnu nešto u svojim radovima, kao i veću otvorenost u tom procesu. Da bih ostvarila svoj san, radim mnogo. Pokušavam da na svakom projektu dam najbolje od sebe, čuvam svoj entuzijazam i borim se za svoj san. Glavna prepreka u ostvarenju mojih snova najvjerovatnije je da mogu biti samo ja i moje eventualno odustajanje na tom putu, što se nadam da se neće desiti.